good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice. Murakaza neza cyane inshuti zacu bavandimwe mukurikirana O7 uyu munsi none aho nyarukiye mu gihugu cya Kenya kwa bantu batabashikora subscribe nicyo gihe cyanyu mwibuke yuko mugomba gukanda subscribe akano kanya nirukanye mu gihugu cya Kenya aho bikomeje kuba nabi aho umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cya Kenya murabona ko ibintu ntago bimeze neza uyu muyobozi akaba yitwa Raila Amolo Odinga akaba ari umwe mu bayobozi bahambaye mu gihugu cya Kenya bayoboye imyaka myinshi akaba ari mu bayobozi bakomejwe gukundwa mu gihugu cya Kenya ariko uyu mugabo yitabye Imana ku munsi w'itariki 15 mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025 ariko uyu mugabo akaba yarapfiriye mu gihugu cy'Ubuhinde yari yaragiye kwivuza ariko kano kanya uyu mugabo akaba yinjiye mu gihugu cya Kenya yageze mu gihugu cya Kenya mu masaha ya 3:15 ariko bamutwaye aho bigenewe ariko kano kanya byashe bihindurwa bamujyana muri stade ikomeye cyane murabona ko ibintu bikomeje kuba cyane aho ingabo nyinshi zikomeje kugaragaza indege ari nyinshi cyane bivuga yuko uyu muyobozi yarakunzwe n'abaturage cyane akaba ari umuyobozi wakunzwe ku isi nzima tuvuge ngo yuko uyu mugabo Raila Amolo Odinga nkuko bivugwa ko amateka y'uyu mugabo ni umuntu yibasiye gukunda abantu bari hasi cyane abantu batishoboye niyo mpamvu bigaragaza yuko ari umuyobozi warwaniye uburenganzira rw'abaturage mu gihugu cya Kenya rero kano kanya merekeze ko mereka ko indege ziri hejuru hano bivuze yuko uyu mugabo arinzwe cyane naho arinzwe kurutwa n'abaperezida bapfuye mu kira gihugu kuko turebye mu myaka ishize abaperezida bita Moi Kibaki akaba imugiye yapfuye nago yari afite abantu bangana gutya nkuko muri kubona mu mihanda bigaragaza ko bano uyu mugabo kano kanya Raila Amolo Odinga ni intwari w'igihugu cya Kenya nkuko abanyagihugu bari komeza bavuga yuko uyu mugabo yari umugabo mwiza cyane ari umugabo wahuzaga ubwoko butandukanye nkuko bivugwa ariko rero kano kanya uyu mugabo yabashe kwitaba Imana akaba yapfuye afite imyaka 80 iyo myaka ni myinshi kabisa ariko bivuga yuko kandi uyu mugabo yibasiye gukunda abana batoya cyane n'abapapa n'abasore n'abana urabona ko abahungu n'abasore bose bari kurira murabibona nkuko ndi kubabwira hano ndi live uyu mugabo rero nkuko bimeze kano kanya abagore ni benshi cyane bakomeje kurira nkuko bivugwa kuko kano kanya igihugu cya Kenya kiri mu mazi abira kuko abanyakenya bose mu mihanda nkuko bivugwa n'ahavuka n'ubwoko bw'abajyaruwo nkuko bivugwa abantu benshi bari kurira bari gutaka n'abana batoya bavuga ko uyu musaza apfuye ariko apfuye abantu benshi bababaye cyane nago bashaka ko yapfa kuko mu gupfa kwiwe ikino gihugu ese kizaba gisigaye gute umugabo bita Raila Amolo Odinga murabona ngo uyu ni umugabo umeze neza cyane umugabo wakoreye igihugu cyane akaba ubungubu ubuzima bwiwe bumaze kano kanya amaze kwitaba Imana nkuko maze kubasobanurira uyu munsi abantu buturage bose bagiye kumusezerana ku kibuga cy'umupira gikomeye cyane kikaba cyitwa kuri stade ari Agasarani ariko amakuru yandi mashasha ejo ku itariki 17 bazajya kumusezerana hariya kuri stadium niho bazaba bari bivuga yuko abaturage bazaba bari benshi cyane ariko kano kanya nkuko nkomeje kubahereza aya makuru n'amakuru arambuye kandi ngiye ku giti cyanyura bizi ko ngewe iyo nibere mu mihanda ibintu ngomba kubibahereza nkuko bikwiriye ariko ngiye kubajyana
mbereka yuko n'abaturage ngiye kujya mu duce twinshi dutandukanye mbereka abaturage b'icyo gihugu bari bameze gute, ese ibintu bimeze gute. Ibintu ntago kugenda mbereka bino bintu, ni kugenda mbereka ko ibintu ukuntu bimeze. Abaturage murabona ko ahangani muri stadium, murabona ko muri stadium ibintu bimeze gutya, muri stadium ibintu bimeze gutya, ariko kano kanya abantu bakomeje ku gihugu cyakomeje kugira ibibazo. Kubona ko uyu mugabo mu gupfa kwiwe byababaje abantu. Murabona ko abaturage ari benshi cyane, mwabantu mwe, abaturage ni benshi cyane nkuko nkomeje murabona ko hano nakwaje uburyo bwose bwo ku amajwi make cyane, ariko indege zari nyinshi cyane. Hano murabona ko bari kumuvana, hano bamvanaga mu ndege ava mu Buhinde bamwakira kuri airport. Ariko rero abantu n'abagore n'abana ni benshi cyane. Murabona ko polisi nyinshi, ingabo nyinshi ziri mu mihanda nkuko bivugwa. Kano kanya murabizi ko ngiwe nkomba kubatamo amakuru arambuye. Ababasha gukurikirana Odd 7 murabizi ko tuba twibereye ahantu hose. Murabona ko ingabo cyangwa abasirikare ni benshi cyane. Hano bari gusezera umubiri wiwe, bari kumusezera hamwe na Perezida akaba yitwa bamukaba bamwita Ruto, Samuel Ruto, n'abandi bayobozi batandukanye. Hanga bari kugaragaza amashusho yiwe mu buryo burambuye mu gihe ayakundwaga n'abaturage, murabibona. So hanga rero naje kubabwira aya makuru nkuko abantu benshi bahoraga bayansaba. Murabizi ko Odd 7 iri mu mihanda igomba kubahereza amakuru atandukanye. Mubashe kutubasha kudukorera subscribe. Murabona ko abagore benshi bakomeje kurira cyane ano ku cyane. Inshuti zacu mubashe kudukurikirana kuri Odd 7. Ndabizi ko buri gice cyose muzabasha kubana natwe tukakomeza kubahereza amakuru arambuye kandi amakuru atandukanye. Murakoze cyane kandi Imana ibeshe kubahereza. Mukomeze kurikirana in live kuntu byifashe ano kuri Odd 7.